abadlala ngawo abathi kuvala imimoya, imimoya ayivaleki. Angithi iphila kuwe lento. Uzoyivala kanjani-ke le moya? Angithi wena njengoba ungitshela ukuthi le moya nje lento ikuwena into elashwayo leyo. Wena njengamanje ngibona isipho kwenu. Engitshela amaphupho njengoba enjalo. Lawa lokhu wena. Hayi ngitshela unophushiswe kanje ulethela umuntu okutheni uma uzosebenza izokukhombisa le ndawo uthi uzofika kuyona. Shuthe nitholelwe yamsebenzi kukhona into otholelwe yamuntu ukuthi kuyela direction should lelo umsebenzi. Le mali utshela ukuthi ayithiwa ngingayidlaze ngiyindle sengihola mina. Ngasebenza inyanga ezintathu lesathi le ngaphuma ngayo sengiyephi ehlweni. Angena ngayo lo mali ngenza konke ngaphakamisa ngenza amasiko akhona amanye asiyaphela ngase ngisizwa abasekhaya. Nakhona sengibafonela ngiyawutshethe sengithola indawo kanjani. Bathi baba sengithola indawo eBloemfontein komuntu ozongisiza ngathi nje baba nje khululeka. Mawuthi anifuni ukuthi ungikhipha la. Ngoze ngikukelela ngoba phela lento sengiyasinda manje sengiqalile ngenzelwa izinto nakhona ziyaqaqeka izinto manje la hayibo. Ukugula kuyaqala kuyaphela. Ukugula kusekho ngisaphuki manje kusenginyanya futhi akanankinga mawufunda uyafunda. Kwathokoza la ngadla khona impande yamaswati. Ngoba aqala wafunela iswati nakhona la selikhuluma iswati. Lasho nje exactly izinto ukuthi hayi sengifikile kanje kumele ngenzelwe kanje kanje. Ibanda la ekhaya emixed isithunya nedluzi. Angithi uyikhetheleyo ngathi khuma zonke futhi lezinto abamixile. Yebo mina ngikhethele ngathi hayi ungise kulo mix idlama uzoyikhipha ngempela lento ngaba ngazi phela mina. Mawufika yiko ngqolo yamuzi. Umuzi nje sekuyimi mina sengifuna ukuthi ngiqale ngizwe ukuthi uzothinta ngoba phela izangoba ziyayibonela. Ungazi uqalusho awuthi umuntu. Ngibheke khona uyikhona isibongo phela ngisitshela ngathi ngisumusa ngathi ngisona umuntu ongisiza athi ungisizala kulo muzi ngaya khona nje exactly ngafika. Abasebengitshela wangibulela nje umama wathi nje le mali engiyiphethe ngithi ngifuna uthenga ngentambo bangiphethe 500 angazi imalini. Ngibeza nalabafowethu la wathi hayi imali yakho fana mangize ngiyithali into enzokunika yona nje abantu bakho nje usuzofika la bekuhlupha imisebenzi usho into enzakalayo njengoba uzama ukuthi wehlise lento leyo uthi uzoyivala ulaka labaphansi le mlilo uyibona yaqhubuka la yilula bayalo ngoba banakiwe ekhaya ngini bakhathele manje kanti sebehamba bagcina sebekulimazela into zakho bangisakwazi ukuthi wenze izinto nje obukhula nje kuningi nje uhanjelwa izimali kuningi ubeniphuza futhi ne izinto engebe hayibona umama wazi ngathi siyaphuza bengiphuza mina ngithi ayangiphuja niyahlangana njengegenge ngidudala niphuza kube mnandi kanti nenza lokho idlozi laliphuza ngithi ekhaya kumele kugaye kumele kwenze ukuthi nokulala bathanda abantu ikwathokoza ngila abantu bakhe kubona abala abasemzimbeni wakhe akuyena ugogo akuyena umkhulu abokhokho bakho yayizwa nodwa abantu bangasenta impande yamashangane ke lekhaya lekezinto manje ukuthi uma uhambe bangayibona lento ngoba inkulu isipho esikhulu efihlayo manje ingakho bethi isilwane into enamandla ingcinya omunye umuntu obonayo makuthi akanawo lo akwazi ukuthi ebone uvele kubona nje ngesilwane waphila into isikwinamandla ekudlula wena uyazi nokuyilawula njengoba uthi iyaphula ke manje isivuka ngolala uzokuvutha inyawo bafuna ukugida labantu ufika izalukwazi unqamuka iqolo nangithi bengishawa ikhanda mina kungathi kuzophuma noma igazi ungathi kunuka igazi ngathi yoma engabhema ugwayi nakho nayo ugwayi lo dayiswa belungu kaya lo gwayini ugogo ngisakhule begaya vele begaya utshwala edayisela izulu emhozo yakhumbula emozo namajubu bekhali bedayisa lokho kanje besiphila nje kanjalo kosombila kulinywe ekhaya komnandi futhi kusweba ogwayi wakho ugogo ngingazi ngocina ngubhema lo gwayi sobambe ukuthi isithimu ngaye ngaweba ugwayi nomunye umfowethu ongilamayo nakhona mangihlala kanti ugogo angazizoqhamuka mangena mina ngapha ngithi mina engazi ukuthi uhlala lapho ubafika ngilandela ungasemnyango manguthatha sesibhema seyisathi sabhema ugogo kanti usiyangena manje ubhema mina ngithi akwazi ukumisa ukuthi cha ungasebenzi phela ungaqala uthimula wasungithumlile athi hayi avala umnyango athi hayi animeke nothathe no hey moshile ugogo mina ngimdala manje angithi impilo phela uma wengane uyegangeni ushukela hayi nakho-ke ngakhula induku phela biqhuma vele futhi biyona efaka umuntu emqeni wabo kufuneka ufunde emaphutheni mangenza nje ngenza kahle mangenza kanje ngenza kabi
So manje ugogo ke lapha abangani bakho bagcina benze njani? Babuyele emuva bakushiya noma wahamba nabo aphindwa abuye? Ebangenini bami ngathi nginomsebenzi la ekhaya. Oyedwa wabo njengoba sisebenza nabo nje bona baba macleaner lapha mina ngi-security. Kunosisi abazwana naye la ekhaya ekuthiwa sinomtha. Oh Abamaziyo vele. Hayibo, sekuya-enjoy sokumnandi. Mina kumele ngibuyele emuva ngithi ngiyangena ngakusasa. Ngena amashidi endlela engafani ndisofile ngelusuku ngoba ngibacekile. Hayi-ke ngitshela bethu mfana nami imali ekizithathwe ke njengoba uphathele 500 wakho ngeke ngizingikwazi ukuthi ngithathe imali yakho abengidlala ngawe. Into engizokunika yona ngizokunika umuthi njengoba bese ngichaze ukuthi abantu abadala bami bese benolaka yabo njengoba bengigula kanje. Yanginikeza umuthi okhona unobuhle nomuthi uthubisa idlozi ngeke ngize ngibaleke yonke. Shuthi yenzofika nje ngigqume ngigeze khulume mase khona uzokwazi ukwehlisa imoya lesiphakeme laba mase ngiqhuma ngalo ngigeze ngiphalaze ngikhulume kanye nabo ngisho yonke into. Hayi ngikhulume ngitshela ukuthi ngathi ngigquma mina namanje sengizobilisela omunye ngakusathi hayi kwathi nya ukugula ngitshela kwathi nya kwathi hayi kaze kwenzeke lutho. Ngaze ngathi hayibo kanti umdlalo lononzala lo muthi nje budinga. Hayi ngenze ukuthi ngicine sengifakwa ke khona lapha into ukuthi hayi sengifikile thema ngenzela ukuhamba ngiludla nje ajabula idlozi sengibonisa la manje usulokhu ubuyela ke manje kagogo. Yebo lathi ngifikile kumele ngamukeleke manje sengifikile yajabula yathokoza seliqhumela nalo hayibo athi ngifike ngempela manje sengifike vela ngikhola ukuthi yenze noma ngakathwazi sengidlela ukuhamba ngithi yonke into sengiyamukelile. Hayi kuze ube isimo sokuthi sekuyalivuma ngidlozi ingeniswe ke inkukhu embili yasekhaya omama isuku intombazana kuthiwa inisifazane kube iqhude ngaleli ilokhuzana abantu basekhaya yebo esendleni sokudla manje usukuwaphetha nje ngene khona lapha nakhona mangingena ngeniswa ukuthi sebeyangishaya manje phethini angakakamukeli ngendlela egcwele ngivele ngivalekise emsebenzini lothi kuvuke kusendiso seliyavaleka ngathi ngishaywe lokhuzana into omncincane vele lehle lithi ngathi ngishayiwe manje hayibo kwenzakala nishawe izinto ngathi umlomo uyafutha thiwaye ngeke impungozi khona into engenhle kahle ukuthi mama ekhulume nabantu bakhayo bese beqhuma bona bamuthayo kwamukeleka kwezinto kumele ngene ngendlela eyona efanele ngezwe futhi kuthenini ngiyawelele kwesinye isigaba. Ayithi uma ngoba usungena idlozelo usukudela impilo yangaphandle izinto zezwe. Indaba zomashare, indaba zokuqonywa, indaba zokuphuzwa, indaba zama-grooves ayisekho lonto. Usuyalawo uqala phansi enye impilo. Ngizoqala enye impilo manje, ngizofundiswa enye impilo. Kufanele ukuthi ngene esibayeni kwenye indawo manje. Hayi-ke ngivunyiswe idlozi livuma idlozi hayi yonke into vele iqhumeke nje ibe right ngisebenze-ke vele uqhumisa umsebenzi lethi ngiyama-ke manje. Usasebenza ku-security? Yebo selithi ngiyama sengiqashile sengisukile kumalumi la ngisebenza khona sengisetshenela iminyama vele nginqamuke la emsebenzini. Labonayo futhi nakhona lapha abantu ababonayo mina kwaze wafika ngisho umphathi lo wasesiteng Nkhumalo ukuthi hayibo bunge sekuyashiwo lapho kuthiwa unenkinga nokuvuka kanje manje sebayabona fine okuhlala ukuthi hayi umoya nginayo angihambi ngiyoyiqedela lento yokuhlaza ngilinde isikhala sami soyisikho usho nje Nkhumalo uzongivayisha emqashweni angisange bengeke ngisaphinde vele ngibele emsebenzini wasengiyazi uzuqedile vele mina vele sengitsheliwe uzoqondana nokuthi nawe uzongitshela ukuthi angikhululeke ngiyokwenza into uzofaka omunye umuntu ngathi hawu ushentshweni ngisho lento ihlangene ngempela idlozi liyazenzela into yalo ungazi ukuthi lenziwe kanjani ubani wazi Nkhumalo useyazi ngiyahamba ezokukhulula inozongikhulula futhi uzongitshela ukuthi ngizobuye isikhathi sami sisekhona engathi nayisikho ngiyisebenza nje kodwa nje angithandi bese ngoba ngayenza sokuthi ithiko ledangu ukonke ngiyenza thina izinto engizenzayo yabo. Hayi-ke vele ngibonge kakhulu ngathi hayi izizami zaba ngomomo-ke manje hayi ngenze ngithwase ngifunde ngenze sengikhulise dlozi ngendlela zakhona ngikhulise umsebenzini suyive lwayeka straight ususedlozini straight manje full time 2022 angithi kwakubani kwaku-April 29 qala ungena ku-April 29 sizophila phela unyaka aqala unyaka hayi izinto seziyakhula na kumina sesengiunderstand nedlozi kwenzakalani ngeke ngize ngichaze yonke ngenzelwa amasiko konke the sezophuma ngoJune qhuma umlozi baba umlozi yini umlozi abakhuluma ngekhwele thema niqhuma umlozi
Doma izulu into ongazi uyibone shuthi ibone umama uthi ayingeke because khona ezinye izinto shuthi ngathi mangiyola nabantu abadala sengizophuma yabo mase uzophumula nabantu abadala usuzofika ngathi khona uhamba nabo hayi theqhuma umlozi athi umama manje because gogo kuzokwenziwani kubiza ngogogo ethi kuzokwenziwa kanjani gogo umcimbi wakho uzohlehliswa noma uqhubeka uthwasela abalozi noma uzohamba ubashiya abalozi bubuso namanje ngathi nje lutho so nivala into yami uland mangabe ngihamba ngishiya athi ayingeke ngizoqhubeka ngihlale wathi usho uzohlala ethi kulungile ohlale ngithandaza ngaphuma ngimncane ngithandaza ngilinda baba izinto zenzeka futhi hayi ngenza engase ngibhula kakhulu ke futhi lapha ngibhula kakhulu usasekagogo sasakho sebenza futhi mina nebusuku sihamba ngempela ombazwana sihamba ko Great Town ko leSmith asihamba yonke into Maritzburg yonke indawo sikena masamba sisebenza ngempela futhi so manje okay so waso ublozi angithi ublozi wabulinda wabuqeda waphuma kanye nawo so sinokuzwa lana mhlambe ko TikTok nawo nasenkundleni zokuxhumana bese abanye abantu mhlambe mangabe kuthasa ama experiences awafani wena mhlambe noma ungasangenanga nje into detail kakhulu ungathi mhlambe lezi zinto abasuke bezisho baqinisele noma basuke beyisholo mangabe kuthiwa angizokuzwa kuthiwa mhlambe kwesinye indaba abantu bayahlukunyezwa abanye bayashawa siwa nje kuba ngathi uyingane engenabazali ngizwa kahle mina engingakusho nje yabona nje into osukuyila ngazelela mangabe uthwase mina ukuthi ngathwasela kude kakhulu abazali bami bengazi umvashilisha abafowethu abangaziyo mina umuntu owayefika nakhona ubaba wafika kabili ngoba wafika mhlambe engilethela imali okwaqala wafika uma ngoDisemba mina ngenini April imali kodwa base beyifaka kuloko thini bengisiza ngaphe kwakudliwa lapha khisho 500 ingane esidla sodwa hayi impilo yona ke ubhlungu kakhulu nje edlozini abole uvuya ngo3 uvuya ngo3 ugeza amanzi abandayo uhamba uphahla uphalaza wenze konke uyakhuluma angithi wena usukuzolo usungazeli ukuzolala la ekhaya wena usukuzola lapha into efuna la amadlozi lakho nesuke eqoqeni onke ngaleso sikhathi abo3 nenza into nje qala nje sekuyasa nje nina nhleni iyadini ya akulalwa masusu kwasha u3 ngabe kuyagida kwenzani kuze kushaya imini kuqhutsheke kwenziwe ngayo imithi kwasha u3 niyavuka nenzeni kwenzayo sekusile kuthini sesoquba la masiqeda mhlawumbe mawuthi sesibobo sabona makusebusika ke ziyakhala mzala wami qhuma ithende lezi ubusika ngithi winter yebi winter so manje manihleli icathulo nifaki hayi icathulo hayi tasifaki yafuqaba manga kathoza nasifaki icathulo mina ngazi ngishisa ngangikhipha mina ngizwe uthi qhuma ithende hayi ziyaqhuma phela uzohamba kazi inyawo samba intaba sikemithi ngoba sasibuye siluse ke imkambathini luse like impilo nje yokuzulu nje okay just to fast forward the story singazi sishawe ispace ngoba ilight ethi sivele yacisha ngazi akusihlaphe khona umuntu ozobuka le video asimazi ukephi because online unomi kephi eyibuke le video mhlawumbe mayise ba interested mhlawumbe ekuthenini mhlawumbe echumane nawe noma ethole nje ukukhuluma nawe mhlawumbe akesithi mhlawumbe iziphi mhlawumbe izinto ongazi ukuthi mhlawumbe akesithi khona umuntu obuka le video uyakubona ulalela isitori sakho and then mhlawumbe kunenkinga nayo mhlawumbe use interested mhlawumbe yini ongathi wena ungamsiza ngayo mhlawumbe noma ungasokushongo nje ukuningi ungangeni into detail kodwa nje usho mhlawumbe izinto ongakwazi ukumsiza ngazo mhlawumbe asingasho mhlawumbe uthi engadubleki ngenze isibonelo izinto owayefunda noma mhlawumbe izinto onazo wena iphiwo zakho nazo ngingasho kodwa cha ngithi uthi nje lokhu nje okubasic ngizwa kahle ngingabala kakhulu ukuthi phela vele idlozi layilandela ngithi abantu isikhathi umuntu mangabe efuna ukuthi umsize kuwe uzwe ngayo ukuthi ufuna ukuthi umsize zikhona vele indlela nje ubusukubalile ukuthi mawuvikela nje ubusuyintsizwa ziyathintana zona insizwe ekuthini emzileni abasebenza ngayo emzila baqiniswa phela vele abantu kodwa kuya ngayo umuntu uthi ufuna ukuya kuphi ngithi ngisho kanjalo fine nomuntu ukuthi akwazi ukuthi lento yokubhula online mina ngokosiko asikwazi ukwenza umthetho awuvumi
ngoba mawukhanyisa lapho ubiza ibongo usuke usibuze sasekhaya omama nasekhaya ubaba ukhanyisa isibani lapha basumbuza ibongo uthandazi ujule ucele kulabantu ucele edlozini so wena awuzona lezi za TikTok ehlezi ngeke ngize ngikhulume kakhulu ngeke ngisho ukuthi naba wrong wana cha sengisho wena ukuthi wena akuhambisani nawe because abantu banendlela zabo benza ngazo yebo kuyikhona ukuthi umuntu usukumnika lo kululeka ngeke ngisho ukuthi ukubhulele ngoba umuntu eyichaza enye into kanti uzovela uyibone semthama hayi ukuthi usungaboni uyayibona lento kodwa akuvumelekile ukuhlonipha umthetho wesigodlo wesikhwama imfihlo umuntu ukutheze ukhulume naye ndombeni kuyiyona yokusebenzela abantu abadala bakunika umsebenzi fana lento ukuthi uhleli nomuntu emotweni mawubona ukuthi unenkinga usuzovela uqhume nje ukhulume qhamuka usuyamtshela uhlangane naye emall bayenza abantu ke abanye bedawu umuntu egcina sebhulela abantu ngabuphuze esigabeni hayi cha kumele nje umuyisa ngomkwazi uqoqe kuyihloniphi kodwa ke impilo yakhe ayisho ukuthi wena usuyisa ngom awusakwazi ukuphila nabantu sekumele uyitshele cha mina ngisayuyena nje lo yakho izimpilo nabo bonke abantu bekhona athi idlo la ihlehlisela abantu kuyinto engiyizi nami ngize ngikwazi ukuthi ngigweme ngoba lahlisa abantu ebonayo ukuthi ngizokwazi ukuphila nabo okay mhlawumbe ngokuhlala indawo kuyona because ngivele ngathi kwi-video yami ngiqala ngithe ngiseshowe emlalazi ngangami ngisachaza kabahle mawungasho nje mhlawumbe ukuthi uhlala kephi nendawo because sishilo siqala usukhulele eshowe ngokwendawo nje bahleli ngokwendawo ngizoqala ngale eshowe futhi ngiseshowe imlalazi eyiqwaqweni indawo lesihlala khona ngokwesikole ke bayasaza abanye ngoba bengebe besazi bonke abantu abaphila igcwala yonke inkundla mangabe siyidedelile yomthwebulo ngokwendawo ngiseshowe nje bese ngichazile ishowe iqoqweni ngazi noma emlalazi iqoqweni kampunguse la ngidawe ngokuhlala khona la washadela khona intombi yakwamabasi ikhona la ngitholakala khona kuyindoda engibuye ngiyakazi ngoba phela inyanga ehlala ndawonye kuye kube kanjalo inamba yakho awumind ukuyishiya noma umuntu mayekufuna engakuthola kanjani sengayishiya phela inamba ukuthi uyadinga ukuthi ngiyishiye ngoba phela yona inkinga leyo hayi usipha wena mkhulu inamba yami ethi 076 ithi 69 ithi 328 ithi 076 69 328 Kumpungase bomkhulu yayifanele ngoba ibona abangiphethe ongembethe-ke mina esalikwazi ukuguqukile ntombi ngamabasi ukuguqukile mase kuba abanye-ke abafika ngomsebenzi okuhlukana kwabo bakhona phela khona isithunywa khona umlozi khona idlozi isithunywa idlozi okay mangangihlukanisela nje angazi mina ukuthi nomuntu mhlawumbe ubukayo uyaqala ukuza lawo magama omathathu isithunywa umlozi idlozi ngathi ngokuhlukana kwakho mhlawumbe kudlala indima ekanjani sesivala nje ngokuhlukana kwami-ke ngokuhlukana kwakho ngokuhlukana kwazi ngokusebenza isithunywa nedlozi akuhlukani vele isithunywa nomlozi njalo akuhlukani kuvamile ukuthi kuhlukane umuntu mawunesithunywa nomlozi nawo kuwukuthi usungakawuboni ngendlela yokuvela ngawo usungakaveli cause isithunywa indlela esisebenza ngayo uthi mawulayitha isibani lapha noma ukhwelele umuntu emanzini uyabonisa ubonisa into nje kudlala ifilimu ukushiya ukuthi wenze ukuthi sikhuluma lapha isithunywa leso ebese idlozi liba kabili futhi kube khona umuntu oba inyanga kube khona umuntu obhulayo umuntu obhula ngamathambo sibhula ngamathambo kwethini so inyanga kuyenzeka ingakwazi ukubhula inyanga kuyenzeka kube mawuthi unedlozi uthothi uzophiwa umuthi kakhulu ungabi mningi kuthenini uyabhula yabona ukwazi ukuhlanganisa wena mase kuba ilento yama boosting kuthenini mangabe uyinyanga baya booster ngithi abantu thothi ngibona sekunesigroup sami uyayibona le nto leyo seyamuntu usedonsa nangaso lezi ukhuphula lento yakhe manje ngoba igroup kuthiwa nje zibuye zishaqe nomndeni noma lokho kusuke sekuyilabo basuke sebeyithengile benzele umcebo noma hayi lezo kuboost zona ngeke ngize ngikhuluma kakhulu kodwa ke ziyawushaya zona umndeni kuyadependa mangabe usenzile usithatha la usithatha khona uJesani ngoba bayakutshela ubungozi baso bayakutshela ubuhle baso bayakutshela ukuthi futhi lisenzani lesisenzani wena gogo uyakwazi ukuthi mhlawumbe uma ungafika umuntu nje ethi mhlawumbe ucela
uzomsiza mhlawumbe khona inkinga nayo ufisa into kanjalo isigubhu ukuthi mhlawumbe ngimnike isigubhu mhlawumbe ufuna umcebo noma izinto kanjalo noma ama-booster ngeke ngize ngiqamba amanga nje ngizolishaya liphelele iqiniso idlozi nangithi idlozi vele edlozini la ngiphuma khona igube ikhandwa sibenzelile abantu baba namakolishi izangoma zesiZulu bezenzela sabe baba namakolishi baba nezimoto yonke into ihamba kahle. Mina ngiphuma edlozini la ngiphuma khona bese isigoni isigubhu angiphumanga naso isigubhu. Ngiphuma naso isigubhu ngathi nje ngifuna ukubona idlozi lami lisebenzela ndlela yalo. Besizenziwa la ngiphuma khona ngiyakwazi okay izingenanga abana ukujilela kwaso ukuthi isikhandwa kanjani ngoba naso sifundo eceleni soda kuyona iprocess ehlangene nokwedluza ngoba kanjalo shuthi extra cause ngasho kanjalo nawe usuzwa-upgrade ngithi nefoni ifuna ukuthi upgrade nama vision angafani into kanjalo ke. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho bafethu sengicela please subscribe and share this video nitshela abanye nabaye betshela abanye ukuthi bebuke nansi ivideo yento. Thank you so much for ukubuka le video uzofika kulesi sikhathi kulapha esikhona behlini nomkhulu nogogo lapha amagama okugcina ofisa ukwasho kubantu ngoba unyaka uqala nje ayikho lapha motivation ofuna ukuyisho ukuthi abantu beyiphathe kanjani nanamaphupho abo njengoba siqala 2025. Engingakusho kusami ngifisela izingane nje lezi ezifundile zaseyiphumelela noma phela ngeke ize ngidalule zonke. Awusithi siqale kuma-temperature ukuthi zizibheke sayoqala impilo entsha lapha zobona izinto engazaziyo. Baya ema-university. Singabe seyicela kakhulu ebazalini phela Nkosi yami. Ngoba phela amandla abazali abafani. Angikho kodwa lapho ngizongena aba-engine. Ngithi abantu kanti bengayiphatha kahle beqhubeke bephupha abantu umhlaba ukapheli. Kuyikhona phela umhlaba usubhujiswa izenzo zethu ngokukubi. Kube siphathe kahle nje senze kahle nakophuzo sibheke nje imisebenzi sifune abafowethu kuzolunga futhi mangahlangani ngaboni sekuphelile nje. Thanda ukuthi ngibonge isikhathi lapha kade nginendoda umfowethu lapha sikwazi ukuthi sihlale naye mina ekwazi nokuthi ikhulume ngidalo nami ngibone ngomuntu engakwazi ukuthi ikhulume nami izizwe nje nami nginakho. Nguthokoza ke mina empanda ngedle eSwatini komambona azayihlala khona sonke iphelele ngiyathokoza sivala kanjalo ke namhlanje sivala ngithokoza. Thank you so much.